Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya guys, ada bebek. Itu apa lagi itu? Kita lihat onta dari dekat. Lihat onta. Itu dia tuh. Gede banget ya, Dek. Ontanya ya, Dek. No, Dek. Nah, ini namanya onta. Coco and Chelsea. Oh. Onta, Dek. Onta no. Oh. Camel. Mau potong sama onta no? Mau? Tuh, ini namanya silky chicken. Oh. Kupas mereka bulu putih lembutan. Ayam. Red Rignet. Ayo. Ini apa nih? Ayo. Red Rignet pindah corak warna putih. The windmill. Coba nih, Giona Pig. Wah, ada babi kecil guys. Wah, tuh apa tuh? American Turkey. Oh, American Turkey nih. Ini apa nih? Musketeer Paw. Apa itu? Oh iya, ada TV. Ada lagi Kak. Mau beli gitu? Ada TV. Apa itu apa tuh? Giona Pig. Giona Pig. Smartphone. Itu apa tuh, Dek? Kesian amat ya dia. Sini. Sipon loh. Telur tuh, Dek. Telurnya gede banget, Dek. Masih ada. Dek. Tuh. Udah. Namanya suket. Oke, sana. Gede banget, Dek. Jadi dia makannya berani rumput, Pak. patut. Gila, dia makan buat Mam ya? Oh iya, mam dia. Nah, ini apa nih? Kura-kura namanya. Bukan ikan, kuraku. Kura-kura. Nih. Awas, hewan ini menggigit tuh. Water playground. Wah, ada buaya ternyata. Dek, ada buaya, Dek. Ini dia nih, Dek. Ada buaya, Dek. Buayanya mana, Dek? Mana buayanya? Kuda. Nih buaya, krokodil guys. kecil ya? Ada krokodil. Hah? No buaya no. No. Buayanya baby. Rabbitnya bisa masuk tahu mah. Baby. Papa. Oh. Papa. Papa. Dede mau naik kuda? Udah.
Nggak mau dia mah takut. Takut. Sama papa naiknya nak. Udah. Oh, ada rabbit. Sama papa. Kelinci. Takut. Takut. Naik ya. Sama papa ya. Takut. Kok Takut dia. takut? Coba naik dulu, Pak, naik dulu. Berani nggak? Takut. Takut. Sama papa ya. Ya naik ya. Nggak apa-apa. Kudanya baik. Mama naik ya. Udah. Dan Mama boleh naik ya. Udah. Mama mau naik ya. Udah. Mama mau naik ya. Ada. Ada. Lalu yuk kuda. Ada. Ada. Dia naik sama papa ya. Mau nggak? Yuk, ayo. Ada. Nggak usah. Nggak usah. Ya, kok Mana takut? kelincinya? Ada. Ada. Oh, cuy. Pegang deh, Dede berani nggak pegang? Ya pegang aja. Ya udah Hah? yuk sama mama yuk naiknya yuk. Udah. Kenapa? Takut. Usah. Naik kuda, dede kuda. Dede kuda mau naik sama dede sama kuda. Yuk. Udah. Enggak. Oh, kelincinya Oma noh. you, and may you enjoy your day in this happy place called Chinali Playland. Mari, Dairyland. Oh, Chinali,
Ayo, 1. Dek, sini gak? Foto gak di sini nih? Dek, sama burung hantu, Dek. Foto nggak situ, Dek? Tuh. Ayo. Oh, foto no. Dedek, foto situ, Dek. Enggak apa-apa situ tuh. Ayo, dah.
Dedek, mau foto gak tuh sama burung, Dek? Dedek. No, Dek, nih, Dek. Nih burung nih, Dek. Masuk sini, Dek. Ya udah, yuk jalan lagi. Tadi palanya Mbak pegang dikit-dikit aja. Ayo, kakak depan sini, Kak. Ya udah naik. Ayo. Sama papa mah. Iya, yuk. Hah? 100.000. No, lihat panah, Dek. No, Dek. Lihat kuda poni. Dah capek, istirahat dulu, Dek. Udah duduk dulu. Capek. Dede mau mini ya, mininya di Dede. Dede.